Assalamu alaykum Oshqo'rning görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандас, балбандар биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Тажыкыштак айылына турабыз. Тажыкыштактан бир келишкен өзүңүздөр мына экраныңыздарда көрүп турган шоколад исмер келишкен бир сындуу күчтүү палбанат сатууга чыгат экен. Sizlerge malumatını sorap жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, атты байкаңыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын сындуусу, күчтүүсү Зиядулладан сатууга чыкты. Мына картинкасы 5 кашка шоколад исмелат сатууга чыкты. Зиядулла, assalomu alaykum. Алейкум ассалам, келин Расыл. Келдик, денсаулыктар жакшы, иштер жакшыбы? Аттын бир сүрөтү палбаны сатууга чыгат экен буйруса. Шундакай, машалла. Картинка экен, сынды бериптир. Көкүрөктөрү да аябай кең экен. 5 кашка экен, жана мындай караганда. 5 кашка. Моюндары да өтө жоон моюн. Серьезный бакубат ат көрүнөт. Аттын туяктарын тартайлычы биринчи эле мына көрүүчүлөргө. Казыктар, туяктар таза, Казыклар туякта төрө мүчөн тозду. Мүчөнү сынды бериптир. Кабак. Баш кабакты көрүп турасыздар. Жашы канчада болду? Жашы жазга 6 жашар. Жазга 6 жашар. Нарака кичине буруңчу үстүлөрү кандай аттı? Моюндары да өтө жоон экен, ат толупту жана. Ат толду жеңге. Şu кичине суут болсо болду. Суут келелек болду. Келелек. Токтотуңчу мүчөлөрүн тартайлы, маалымат берели. Бунун пародасы боюнча кандай болуп калат? Bunun parodası boyunca bunu endi Novosibirde körüp o'sha yerda shu bo'ynalarini, orqalarini ko'rib yoqtirib olganmiz. Novosibirdan jaqtirilib o'sha yerdan ko'rib olingan. Vibrat qilinib bu o'sha Novosibirda olingan. Tanlanib kelgan. Tanlanib kelgan. 1 yil bo'ldi buni kelganiga. Kelganina 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Shu o'zimiz mingi qildik. Жаңы buyoqdan mindingmi? Mana shu yerda o'zimiz ancha-muncha mingi qilib mehnat ketdi. Mehnat ketdi. Ancha-muncha takliflarga ham ozmi ko'p soldik. Aralatib, o'tirdi. Naraqa shunday to'xtatdim shuni. Sizlarni orqalaridan da paylarini da tartib qo'yilib turganlar o'zingizlar ko'rib turasiz. Sekin bostiringchi, sizlar bo'linib tur. Jemga to'yib turadi chanora. Jemga to'ydi, usti to'ldi. Ot minsang, uverin ishon ishtiminasidan buni. Kombayn, xo'ra. Tep taqaga turishlari. Taqaga turish tepilchi qo'lga juda ham jo'lash. Bu endi polvoni kelsa, yaxshi cho'ng jiyinlarga solish kerak ekan-da. Bu polvoni kelsa, xudo xolasa, olgan odam rahmat aytadi. Yeb ichgan ham terida turadi, bunday aytsak. Terida turadi. Bunday yamuldiga bir bostirib borib kelingchi, bunday yaxshi chiqarishlar turmayli. O'zingizlar ko'rib turasizlar. Qaytaravering yaxshina, jim bo'lib qolatgan. Boy bo'yicha boyi qancha chiqib qoladi ham bunun janob. Boyini endi biz o'lchamadik, endi 170 plus. 170 öde. 170 ölçü olaydı. 170 ölçü olaveradi. Ha. Kilichga qo'yildi u. Kilichga qo'ydi endi. Bunga endi men o'zim yaxshi ko'rib 200 deb qo'ydim. 200 deb qo'yildi. 200 deb qo'ydim endi. Mana 200 ni ko'rib turasizlar tug'anlar. Otda bunday kelib, nima bo'lsa kemi siylashlar bo'ladi. O'stunda surasa. Choladi. Ot kelib sovuti kelelek hali. Shu sovutadi. Sovutushi ham shu mehnat qilish kerak ekanda ozmoz. Qilish kerak ozmoz. Bu turib turdi. Ozmoz turib bo'ldi endi. O'zimiz Rossiyada aydik endi. Yaxshilik niyatlarga sotyapmiz endi. Yaxshi niyat bilan sotilib o'tadi. Bu yoqda onda baldaralar qarab turdi Rossiyada olsangiz, ha? Qo'lga jo'vosh. Qo'lga jo'vosh. Taqaga turishlari yaxshilar. Taqaga turishlari hamma jo'vosh. Mana vaqtni ko'rib turasizlar. Yana 200 bahası qanday bo'ldi? Bahasini ko'ruvchilar men uyg'aylichi polvon attım. 200 o'zimiz yaxshi hisobga olganmiz. Yaxshi bahoga kelgan. Yaxshi bahoga kelgan endi. O'shunga qarab yopishtirib qo'yaveramiz. 7000 qo'ydik. $7000. 7000 dollar. Bunaqa tug'anlar, kemi siylashlar bo'ladi. Xohlasa realniy olamda bizning qo'shni mamlakatlardan O'zbekiston, Qozog'iston bu yoqlardan жазып çalıp kalışatda dastavkalar bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Ақчасын төлесе аманат жеткирилет. Жеткирamiz. Мынакей тугандар көрүп турасыздар, аманат башка мамлекеттерден да коркпой байланышыңыздар, келип көрсөңүздөр болот. Эми номерлер канча менен? Эми номерлери байланыштын номерлериңиз.
Эми номерлерди айтып өтсөк туугандар, мына көрдүңүздөр, баасы айтылды Двухсотканын. Атка кызыккандар, Двухсоткага кызыккандар 0996 703 менен 21 33 номери менен байланышасыздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Саламатта калыңыздар, Двухсотканы колдон чыгарбаңыздар.